حمدا له به عليه منه ولا يفيد الخير إلا عنه وبالصلاة والسلام أبدا على الذي بعث للناس هدى محمد المصطفى من خلقه والمجتبى له من آل قربه والآل والصحب الكرام ما دعا دائم بقلب ذي اضطرار وسعة يا رب نسألك باسم الذات وبالذي هواه من صفاته بالعزم الأفخم من أسمائك وسره المكنون في عليائك وبالذي جرت به الأفلاك وغدأت لقدره الأملاك أن اسمك الأعظم من قد قامت به العوالم وفيه هامت أدعوك يا حي ويا قيوم تقضي هوائجي وما أروم بك العزيز المهضم وسره ونوره في العالم وبالذي ألهمته محمدا من المحامد فسار أحمدا وبالذي دعا بكل مشهد به من الأسماء والتهجد وبالذي دعت رسلك وما دعت به الأملاك في كل سماء وبعظيم الجاه خير الناس محمد وصحبه الأخيار بك استغاثنا وبك توسل يا ملجأ الخائف يا مفضل أنت المشافع صفيع الأعظم أنت الوسيلة الكريم الأكرم يا أروة الوثقى ويا ملاذي لعد الشدائد ويا عياذي يا من إليه المستكى والمفزع لدى المكاره وما يروع العجل بالإغاثة يا من له كل العلا وراثة بك توصلنا إلى رب الورى يفرج الكرب الذي بنا جرى أنت الذي قلت وقولك الكريم توصلوا بجاه إنه عزيز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kala inde mum e yettore muɗum ara yon yafoto en niɓɓini moƴƴa noon hande ɗo kadi eɗen tintudide ɗo yewtiden ara mi salmitike mo kala inde mum e yettore muɗum no wirɗen noon andintinen hande ɗo ko alati 25 lewru joɓuru ndun ɗum hino wiye mois de mai e nder nde hitande guluje 225 hara en yetti Allah fotak taw ɗon ko kanko woni ko newnan en heɗintingonde jonde ɗo ko nanno ɗon ɗo ko beytiɗi ɓe waɗani en hande ka huɓintingol ko ɓe inni kon wasifa national mi sikke ko 5e édition on ko ɗum woni ko heɗiti ɗon ɗo haray noon komi waɗiri ɗum ɗo namere sabu en tini ko no feƴƴiri ɗen andi e wiwno ɗo CNRD no bambodiri e mawɓe Fuuta ɓen fi waɗugol du'a fi CNRD yewtuɗen ɗum woɓɓe ari innino na CNRD woni ko waɗi koko wowa waɗede ko wonɓe ɓen e suudu tijjani en ɗo woni ko waɗi ɗum ɗo e ke jillida e politique fus mi insisti kadi fayin mi yewti mi andini en noon koye alati on hande woni ka ɗum lannayno alhamdulillah rabbil alamin hande huɓinama ɗum ɗo e hoore jam ko on ɗum no woni aray ko feƴƴi ton na hande ɗo mini ko arantan e mum fo e muɗum noon e weltanike kamɓe waɗuɓe ɓen ɗi wasifaji ɗo en toriki Allah yo Allah windanɓe baraji e muɗum ɓen anniɓe anniyeji fiyo moƴƴa lagine yo Allah jaabin ɓen anniyeɓe fiyo bonal lagine wota Allah jaabi yo Allah ɓurto tabbintinde ɓen tawɓe ɓen hiɓe yiɗani gine e guineyenɓe ɓen ko moƴƴi yo Allah wurtu ɓen tawɓe ɓen hiɓe anniyani gine e guineyenɓe ɓen tentini non fulɓe ɓen ko boni yo Allah wurtuɓe so wurtataɓe yo Allah wurto e maɓɓe konko ɓe fewtinani lagine
haray ko huluɗen kon alhamdulillah rabbil alamina goƴo meɗen gon e wiyata en daɗingo kono ko hulnoɗen kon e heɓali ko falnoɗen kon fo kono ko huluɗen kon alhamdulillah rabbil alamina daɗi no mi wiri noon hande ɗo mi ala en arande détail ji ɗin kon ɗum woni ko feƴƴi ton e weltanike tundoɓe humpodirɗen e muɗum gibi ka wannoɗen live ji ɗin wonnoɓe wiiden en falju e ɓen ɓe yewtiduɗen e mum yeetiɗen ɓe enen kon ɗum woni ko landiɗen Allah waɗi ko ɓuri kon e ko landiɗen kon feƴƴiri noon ko ɓuri kon ko landiɗen kon alhamdulillah rabbil alamina hande ɗo no mi wiri en noon mi natanta en e détail fo e mum weltanaɓen ɗo andi ko homɓe woni ɓe duwanaɓen kadi yo yilto e lawol muɗum ngol kamɓe kadi ɓe andi ko kamɓe woni homɓe haray sengo ɗon koye yettutun Allah fota jarne mo toroɗen Allah yo Allah ɓurtu tabintinde ɓuttu lagine tenti ŋinol lagine e sengo fuuta on tenti ŋinol lagine e sengo pullo fuuta on en toriki Allah kanko e mo andi ka wirni enen en anda yo o lo'in ɓen faalaɓe yo fuuta lo'u yo o dolnin o hisina ɓen tawɓe hino faala yo fuuta hisu ɓanto ya rabbal alamina aray hande ɗo kañum kadi yiɗi en fokkintinde nde yewtere nde tawata ko toɓɓe ɗiɗi jogiɗen ɗo no yen arde ɗon ko yiiɗi mbodoji ɗiɗi ɗi waɗɗen ɗo ɗi tawata sengo ley on ko ɗo wonɗen fuɗɗorde taw hande ko bayana wonɗe wadde bayana mo tawi en falaka yo juutu kono noon en anda kon no yarata on non bayana kon ɗum waɗeten en yewtay fi nene Bilqisa la reine de Saba tawnoɓe ɓen ko fewndo annabi Sulaymana fi maɓɓe filla ka suratu namli yewten kañum kadi fi Fir'auna e Hamana e Qaruna ɓen tawnoɓen ko fewndo annabi Musa e annabi Haruna kamɓe fi maɓɓe eɓɓidiren ɓe ɗo ɗiɗo oɗa ko sonnajo oɗa ko gorko ko honno tawirno ɓay feere nden innama yo ƴette ɓe ɗo ɗiɗo ko honno ɓe warruno yi'en non wattande maɓɓe kamɓe ɗiɗo en jangay ko ari e suratu namli jangoyen ko ari e suratu Ghafir jangoyen kañum kadi ko joli e suratu Shu'ara haray ko ɗi corteji ɗo tati ko ɗum ɗo woni haray tigi tigi ko fukkitinɗen hande ɗo ɗe wawa lannude hande ɗe wawa lonkude lannude hande bayana meɗen si wi ɗon ma ado en fuɗɗade ɗon en aray taw yewten fi o recensement mo tawata colonel Aminata yehi sengo laberi ndin yewti to nde yewtere nde yewtinde mi waɗata ɗo heɗito ɗon en fof ɓendinen hakkil e konko ɓe yewti ɗon par rapport e recensement o ko ɗum ɗo woni toɓɓere meɗen aranere nden siya hen noon ka bayana e yewtay noon kañum kadi fi ko feƴƴi seeɗani ka syndicat de transporteur labe gokkunni gere waɗɗo ton on e bononda fokkitunoɗo wadde ɗon mo tawata on se wattanayila affaire leƴƴi fokkiti sengo labe ɗon sengo ka syndicat ɗon ko ɓurinmi noon hilfude koko tawata kon woɓɓe ɓen piroɓe ɓen ɗon ko ɓe mi andi moƴƴa ɓe tawata e atagol an natugol kaso lagine ko kamɓe wonno sabu argol yaltin o nani moƴƴa ko mi woli kongoy mi naati kaso kono ko honnu e kaso wonno ko mi naati e ko honno kay mi naatirno ngon kaso ko dumunde jelu kadi mi waɗuno ka nder kaso mi ɓaƴƴinana en hande mi yewta en ɗum ɗo ando nano ɓen non arnoɓe nden ñande yaltini men ka kaso ɗon mi yewtino koye ɗum hari live ango ñande go haysi mi juutinali ko ɓen woni hande ɗo ka tawa ɓe waɗuɓe gere e nder on syndicat ɗon ko mi nani non no fille wo ko fi siɗɗo maɓɓe ɓe waɗiri gere on ɓe piiridi a pew bononda waɗa mo ɓe piiridi e muɗum on kanko kaka laptan o woniri fewndo ma ka laptan kanko o naɓira kamɓe konto ɓe naɓira mi anda haray en ɓuccay fi ɗum ɗon seeɗa hollen ha honto gibi o albala o senerdi ari ko tana ton aray noon en yetti Allah fota en jarni mo taw ɗon kanko woni ko newnan en heɗintingol nde jonde ɗo en toriki mo yo waɗan en jonde nden jonde barkinade yo hawrintinan e sawaba e koko mon e yewtude ɗo mi adda ɗum ɗo no ɓuri e neworde o hawrintinan onon kadi e sawaba ka jentitagol naniron ɗum ɗo no ɓuri e fewirde hutoren en fof min mi heɓa nafa ko mi yewti kon onon kadi heɓon nafa ka jentiɗon kon
si ɗum ɗo waɗi ara yetten Allah mawni non fi makko jarne mo fota non sabu mo hande jarnede ko kanko wari hande jarnede nami gota on wedditoyam few sino wodi ka ndaroton e an ko simi aru faljude ande neɗɗo simi falju mi faljina mi fawni mi feggi mi faayi ko ɗum ɗo woni ko mi andira ndaari rollan noon ɗen gite ɗe tawata on anditay mi timma ɓaynon mi timma wallidiren lelli ton konko lelli wurton konko aali famon konko acca ko ɗiɗo wawata wadde sina ɗiɗo fo anden goɗɗo eno bakiti ka live ɗo mo joduɗo e no gasa ɗo ma falalaɗo arde tawde e meɗen ka jonde ɗo mo ɓeynata seytane oɗo noon mo tawa e jinnaji ɗin mo tawa e yimɓe ɓen jinnaji ɗin no wirɗen ɗo auzu billahi mina sheytani rajim ɗi dogay kono seytaneji yimɓe ɓen ɗin ɗon hiɗin joɗudi e majji nder ɗo ɗi ɗaɓɓay ella kadi waɗa ɗi sowon sina mi yewta nde yewtere nde tawata miɗo falnoyo nde fewde o faljinanmi kanko seytane bonɗon o faljinanmi ka yewtere ma o faljinan o noon ka faamu ɗum ɗo noon fo ko goto wawi dandude en ɗum ɗon kanko Allah en torike mo yo raɗo seytane ka jonde ɗo yo woɗɗinmo e meɗen no woɗɗintir hakkunde funnange hirnange amin ya rabbal alamin haray ɗo nen ye waɗude taw yewtere nden mi faala yo ndaaru ngombodo wongo ley ɗo ngo tawata so ndaaringo goɗɗum hino yalta no gasaray ɗum ɗo heɓi on mi lando on ɗo noon landal ko on ɗum woni konko dagi ka tawata si foppike concol ko mangol loote sikoy ngol laaɓo hino dagi harma hino yiɗa kono si foppike tun concol ko ma concol ngol wuppe si ngol wawa gollitirede mi fillito landal ngal ko on ɗum woni konko dagi ko yiɗa ko foti ko tawata fi kala hino dagi si foppike concol ngol ko ma ngol wuppe iwa e maggol si concol ngol gollitire hara jaabelan ɗon ɗo ka commentaire ji si mi yi jaabiɗo mi andi o jaabike mi wiyay on ti jaabike so jaabaki mi toriki Allah yo Allah andintinan ka lannode live on mi yetto en kon ɗum woni ɗum aren noon e ngombodo ngo reendo ɗon si on falano yiwde ngo moƴƴa on itta e commentaire ji ɗin si ɗi iwi ndaron bindi ley bindi ɗin kadi wonno ɗon hunduko neɗɗo ko waywa cobbal yalta e ton ɗum ɗo ko ɓuri kon si on tigi tintitike no wawa yiyoyde yeeso ton haray no wayi wasi ko no wayi wasi ko foññe on foññe mo on tigi yiyata ɗon no heɓa woɓɓe tawa ɓe anda no heɓa woɓɓe tawa ɓe anda no heɓa woɓɓe kadi ɓe anda wonde hay hara on tino yewtude ma harto tum ma iila yalta si yalti on tigi ndaari ka jungo mon sifa no renirɗon ka newre ɗo haray no wayi wasi ko cobbal kono si on tiɓanni ka kine mum lunnike taway no luuɓi dus ene ko nawnare noon fow heɓay ɗum ɓen heɓoɓe ɗum kon ɗum waɗata ɗum ha waɗa haray ɗum ɗo kadi si Allah jaɓi mi jaaboyto ka lannugol live on أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليصدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زحوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد harayno wirɗen noon hiɗen fuɗɗade bayana meɗen on ɗo noon ye waɗu bayana on no wirɗen noon ɗen fuɗɗorde nde yewtere nde maître Aminata général Aminata Diallo woni ko waɗi e nder région administrative Labe on haray ɓe yehi Tarambali ɓe yehi mi sikki Sannu kako Sannu e terlen ton e Jomfo ɓe yehi ton on fop aray noon ko ɗum woni ka maître Aminata woni ka yewti ton mi faala yen heɗito ɗo poɗen hakkil poɗen noppi moƴƴa jentitoɗe yewtere maɓɓe nden no ɓe woni e manipulirde jama on mi waɗa ɗo noon pause on ka fuɗɗode direct mi andina en fi o recensement e hino ɗo chantage jano mo senerde woni wadde jama on sengo ka jananiri ko ɓe woni e yonde yetade yimɓe ɓen ka consulaji Sénégal Sierra Leone Côte d'Ivoire parce que ko ɓeɗo wi'a recensement haray fuɗɗike sengo ka maɓɓe sengo leyɗe pordon minanali taw fimum alors que non ɓe innuno au plus tard le 20 haray no ɓe gayni 20 mai hande ɗo non ko combien mai wonde hande ɗo ko le 25 mai recensement on officiellement wala nino officiellement ɓe yetade jama on wondema si a recensaki a heɓata kaydi passeport a heɓata kala ko wiyete fi affaire renouvellement hay siko carte de séjour maɗa on ma siko ɓe inta kon carte consulaire ɓe naɓe jonnatama en quelque sorte ɓe waɗi hande kadi woni chantage ɓe giƴƴay woni jama on ɓe yiɗi ɓe añi yo ɓe yaw ɓe ƴetta kaydi bona kaydi si tawi enen waɗoɓe gaynako kulle meɗen ɗen tigi dammol mbewa baali ɗiɗo tigi ɗe waɗaniɗe kaydi bareru ino waɗana ko inte kon carnet de vaccination ko ndu yawndu vaccinoye hara ndu mari kaydi fi si tawi ndu ñawndede ɗum ɗo fof koko hani si tawi noon kulle ɗen tigi waɗanama ɗum ɗo neɗɗo on kan haray ko honno haray neɗɗo on ino hani kaydi yewtere nde naɗo woni wondema neɗɗo on himo hatonjini kaydi ma o hatonjina ma ƴettugol kaydi siko haqqe e siko wajibi siko ko waɗɗi e siko ko on tigi handi e mum na ɗum ɗo woni yewtere nden yewtere nde wonɗen e muɗum nde mi faala yiltitade e muɗum nden ɗo yon heɗito nde yewtere nde kañum colonel Aminata ɗo waɗi ko ka tawata ɗon pour la première fois innaɓe ko laamu ma hino représenti laamu yo giƴƴu jama wiya ɓe yoɓe yawɓe recence o yaha ɓe inna fi o recensement maɓɓe kadi ɓe waɗi woni gratuit ɗum ɗo no hani poɗude hakkille meɗen sabu ko nafata en kon hewta ha andintine ɗen nafa men on hana ha ka inne ɗen koyen giƴƴe mum mitta ɗo non on pause mi waɗa kadi pause go mi ñoƴƴa pause go fi nafa men on weltanoɗen ɗo notinoɓen hankin ka place de la république à Paris fi o manifestation mo tawata ko nodditunomo ko wonɓe ɓen ka parti modèle ɓe nodditi kañum kadi organisation société civile o force vive no tawa e mum frappe on tigi notino hara en weltanike noon nodduɓe ɓen en weltanike notiɓe ɓen ka serkete weltanoɗen ɗo fré Iloba mo tawata on en fopiɗen handi ande ɗo ka réseau sociaux ji hina o inneteɗo ko wowlowo tun nane himo tawa kadi e ɓen fewjoɓe immo kadi hikko yeeso e konko fewji ɗon waɗa ko raɓɓiɗi kon o wowlay o waɗa kadi ko wowli kon oɗo en toriki Allah e Allah hisimmo anditen noon fré Ilo lebbi seeɗa ɓawoɗo hari o anda ka moƴƴa lebbi seeɗa ɓawoɗo hari ko innete tun ko blogueur jo hande ɗo kon o woni on neɗɗo tawɗo himmo ronkina senerde ka ɗano kono mi daari live makko mo waɗi hande yetagol e wondema hankin jama on notino ka noddanoɗon fi Aliou Ba kañum président Aliou Ba modèle mo tawata procès makko on ko nde yontere wonde fuɗɗade ɗo kono andini en wondema ɓaytun innama yo fotto e kañum kadi ka ɓeya wiwno waɗayno ɗon barbecue maɓɓe on ko argenteuil ka ko honno Vaudreuil terlen ton o yeggitinde nokkure nden jama o notanoki
ko ɓe yimɓe jeenayo yeynoti ɗon. Min johalan yurmalan mapinalan kono harayno mettimmi kon ɗum waɗi si mettimmi. Miɗo anduno noon kanko tigi Frey Ilo mo andi mi waɗuno réunion e alkamsa kanko min e soirée FNDC. Hari no mapini mo inni ko mi waɗu yewtere mi andina jama on fii konko CNRD eɓɓuno ko tawata issue ɗum koye juma on waɗugol maɓɓe projection on wowla wo ko Mamadi kanko numurudu ko waɗi kon. Et en même temps andini programme mo ɓe eɓɓi on ka weekend ko ɗum woni asewere nden kaɓe fondi fottugol nokkugo woɓe ñaama ɓe pooyo pacanno. Mi yettinomo kanko Frey Ilo min Frey Ilo miɗo ala yolɗe nde fewnɗo moƴƴa. Tuntere ino nangi mi saldo dolokke mi ndarayno mi waɗira live on kono mi faala andindema ɗo jama men on hanino ka tawata hina ha imminiren ɓewa bolle mayɗe. Hanino hande ɗo ɓay mo kala ino andi ko nafata ɗum ko moƴƴani ɗum e ko boni ɗum hanino hande ɗo ka tawata hara hina ha innen ɗe wadde live fiyatagol yimɓe ɓe imoɓe daro. Hiɗen andi kañum bomɓe ɓen CNRD no yoɓude yimɓe fiyoɓe immoɓe waɗana ɓe o propaganda. Kono konko ɓe wona yoɓede ɗon si en eɓɓidiri ɗum ɗon e enen jama anduɓe ɓen wondema mbuɗɗin ko lannoji ko luttata ko jikke ɗen ko luttata ko koko wonɗen cippirande ndi leydi ɗo no hanuno si ɓeye yoɓanoma millionji enen en yoɓaka e hunde immoɗen daroɗen dartoɗen harana ha inne ko yen andintine wondema ko leydi sariya wonɗen. Se wi leydi sariya enen wonɓe ɓen ka janani ɗo ko leydi sariya wonɗen. En yaltata waɗugol manifestation goɗɗo nangay. Si en nangama kadi en naɓoyama sariya on yaltinoya en ton ɓay en nangama wo ko si en yehi en lundike sariya leydi se yehi ton avocat jo no woodi goɗɗo dolata en goɗɗo barminta en goɗɗo piyata en. Si en innay ɓe lagine ɓe ala manifestude hiɓe jooɗi ɓe diƴƴi aynata ko kamɓe woni e yiite ngen. Hanino hande ɗo enen wonɓe ɓen ka jananiri hara en hollayno moodi awasiɗen suni ko ɓen ton woni ala immade kon ɗen monaniɓe koye taw enen si wiyama yaltugol hara en yaltira e wa cula. Mi yeeti Frey Ilo min Frey Ilo wata habboro jama men on konko tawata eɗen andi sabu angal nunɗugol maɓɓe nanon e meɗen enen fuɗɗi ɓe yaltoyta immoɗen daroroɗe wasi ko enen tum. Mi yeetimo ɗum ɗon e alkamsa on kam e waɗi on réunion. Malheureusement encore une fois koko mi wiɗo kon mi heɓi gonga e muɗum. Yimɓe ɓen hanki ɓe accidi ɓe kamɓe ɓe jeenayo ɓe yehi ɓe tawoyi yimɓe capanɗe ɓe capantato capanɗe nayo capanɗe joyo wonɓe o ɓe dooliɓe ɓe barmini goɗɗo e maɓɓe. Jonon miɗo mari landal ngal mi faala landaden enen Guinée. E pulal mi nanay ɓe inna leydi ndi wuli kammo ngun ƴawotako. Allah hinno ama so o landino nyande go e tindol o inni wosi goɗɗo hino dogude no jindude e no seppude e burure o ƴawodira e piyori e buutori ma ngayuri o fappita paf o doga e nder ka woni e dogude kon o doga ha o ara o yi'a ndiyam hiɗan ilude o inna yollagol ka nder ndiyam tun o hayno noora nder ton buutori ndin no iwtiri ɓaawo makko kono tawa leggal hino liiƴi e hoore ɗan ndiyam o ƴawa e hoore ngal leggal ka woni ka hoore leggal ton noora mbanno ka ndiyam buutori ndin no ka njurndi o yeƴƴito tun o tawa jaka biidani wi kañum kanno ka hoore leggal to ndiɗo non biidani wi hino ilude immo ara tawa mo kanko. Allah hinno ama so o inni ko honɗum neɗɗo on waɗata o landi ɗum mi sikki alarbare nyande ɓe waɗata tindi e taali o wi'i nden alarbare yontere ɗum yontere nden nyande o jaaboyto woni ha yontere nden nyande haɗon tuma ko ka RTG ala yimɓe ka noddali yo tippo pirira e buutori ɗin yo ukko ka ndiyam dow kerdu e ndi boddi ɗo ala ko jaabaka. Ama so wi'i jaaba wongol ko daɓɓol pot findin neɗɗo on sabu koye koyɗol o woni ɗum ɗo Allah sattiniranta neɗɗo on ha ɗiɗo fo hawtodirana mo ɗiɗo tati non leydi ndin ka jorndi ndiyam ɗan e ka kammu ɗum ɗo fo hawtodira goɗɗo tampat kasata. Hande ɗo noon no wani mi wasi enen Guinéen ɓe ɓen koyen jaɓu doolede lagine
jaɓen fankude lagine ɓayiɗen huli doolede on, wonen kadi ka jananiri jaɓen doolede, wonen kadi ɓen piyeteɓe kadi ka jananiri. ɗum ɗo hino mettinmi nanugol ngol guinejo woni France ka leydi saria o yalti fi daranagol haqqeji makko, ɓen hano ɓe suuɗade ɓay ko kamɓe woni ka boni kon, ɓe hendo o ɓe jiwgamo ɓe piyamo leydi saria. Joɗoɗen fanken e hore ko marɗen avocat ɓe fou, e hore ko marɗen laawi fowɗi wawete rewde fi no saria on ñiɓira, tawa ko en humpito mo meɗen piyama ha o barmi wiyeteɗo so, mi sikki wiyat wonɗo trésorier ka FNDC, oɗo jiwnge piye tawa ko immoɓe makko guineɓe kadi jiwgata mo piyamo e jananiri. Si goɗɗo e amen non yehiɗo ha découragé ke joni inni modi tigi tigi on ko haɗo hande kadi mi taw guinejo on ko juuta koyɗe watan pirango min tola ɗo Allah dando si mi yehiɗo ha minni joni mi wallini mi deƴƴi hara mi deƴƴu tum publication ji e post ji waɗa inna mi wayrima mi wulɗama ma imme ka fankuɗon ɗon yewte wasara nandi ko nde yewtere ɗo sansata goɗɗum. Si mi yaltoy min ni o taw noddam mi holli mone koko mi moni ko yoyte mi yenne fo saagi kon fofuɓe kon ɗum imminan ɗon ɗum siɗon andi on gaynatano. Ajanallahi kam mi yaha min na joni gasi min kadi ɓay tummiɗo faala hotude lagine mi luttata ka jananiri mi yi en gaynata mi waɗa ɗo lettre d'excuse min na CNRD yafelam mi falju mawɓe an nawni ko mam yaha mi yi'aɓe yafelam ko mi wowno kon fou je m'excuse sifa ko Agile King waɗi ɗo kon. Plateforme ji ɗin fo photoji a wengete mi yenne mi jasine wi'e mi sodama harale ko mi waɗi min ko yomi daɗo yomi ɓuttin parce que mi yi gasata. Jonnon kon ɗum mi landi hoore an ɓawte mi landade on onon ko mi landi on kon nanen si en wawa wonde leydi ndi ndi wula kammu ngu jawetake. Jonnon ko mi landi hoore an ɗon ɓe immoytoɓe waɗoya ɗin publication ji ɗon fop yennanmi jasinanmi koggammi ko honto ɓe woni fewndo men noddata men inna imme waɗon hunde kaari ko honto ɓe woni. Kañot ni no uddita no inna wallite men on kañot waɗon mbuuɗi fiyo men immo ka men ɓokkitira si avocat noddete kala ko waɗete si doole ƴettete adde ɗin mbuuɗi mi wowlali ko ɗi waɗete. ɓen ɓe tawata ɗon ɓe ala ittude ko ɓen mari crédit fi waɗoygol publication ji on tuma konga men e yiɗo pate moloko balɗe ka tawata ɗo ko photo makko wona waɗede un peu partout fi mo wi'i wondema kanko Mamadi numurudu ino ɓuranimo mawɓe makko ɓen on tuma fappu yaltuno oɗo waɗi moye sawru ala ko wowlaka ko non ɗum nafata konko yaltuɗo wenguɗon mo ɗon balɗe par ce que dabbunde yewtere ko balɗe ɗiɗi haray hokki ɗo joni yeggitama ko habba kadi ko hombo on ƴettoyteɗe yowe ka cawunɗo wa brochette kanko kadi o liile ma ɗum o sa'e o juɗe komi faala wiwde wallahi miɗo moni par ce que komin monori koko tawata kon si tawno ngo cippiro ko fi neɗɗo me wonno wadde harayno min inna TNRD folime e telele en halda joddi ko halduɗe wo ko laaɓotirgol yen immo dartoɗen ɓe wiiɓe ko lo'uɓe kala ka wonɗen ɗaɓɓude ko asewe ala wonɗe wiide yo imme ɓimɓe ɓen immonoto Aliou Ba taw inna ɗon hino nodda fi muɗum ndaare yi on yimɓe yaltuɓe ɓen ɗon ndaaron si ko ɓeɗo Aliou Ba mari wonɓe wadde photoji makko hande hanino ka tawata yimɓe ɓen ɓe yiwa no Bruxelles ɓe yiwa Belgique ɓe yiwa kaɓe yurirwo ɓe yiwa Belgique kam ɓe yiwa Espagne ɓe yiwa Angleterre ɓe yiwa kaɓe yurirwo teddungal mo le 31 wonɗo e arde ɗo asewe CNRD ko bus je tati waɗi fiyo ɓeɗo immo yaha Benelux on immo yaha taw e Belgique ɓe aroya ɓe waɗoya défilé maɓɓe on ka yeeso Union Européenne ka siège Union Européenne dimanche mo tawata goto e maɓɓe ala ton kono ko maɓe ara ɓe waɗa démonstration de force maɓɓe on ɓe ara ɓe holla wuy heɓe mari yimɓe ɓe yoɓa ɓe hulɓina ɓe yeyna ɓe haye ko guinéenɓe ɓe tefa ɗum ko image ji ɗin ɓe woni e ndarude jonnon enen guinéenɓe wona ɓe cippiranede fi muɗum ɓen
enen ɓurɓe ɗuɗude ɓen ko en jooɗo ɗo yugol ɓe ɗuuɗa inno fut rien fus ɓe ala waɗude kono en ala hollude wondema ɓe ala yimɓe miɗo manti fewndo o Seralag fuɗɗi premier réunion maɓɓe maɓe wanno pari on ɗon ko ɓe yimɓe jeetato notino ɓe addi kasieji ko tawata yimɓe notaki mi humpitike ɗo ka projection ils étaient une trentaine woɓɓe inni cinquantaine wonno ɓen ka salle enfin pardon salle on wo ko une vingtaine yawnoɗo naati nder ton on kono ka barbecue maɓɓe ɓayɗo ko ñamugol il y avait une quarantaine woɓɓe inni une cinquantaine jiwnduɓe ɓe yaɓen hanki a Montreuil wala mi sikko Montreuil nokkuure nde wiyete a Montreuil joni hara ngo cippira ko on to fokkitoɗen e maggo yaafo ɗollan na yennugol on mi ari na yewtirgol on kadi wa fayɓe an kono ka hakkunde mon e Allah hiɗen piirude de ɓe wonɓe ɗaɓɓude wadde gere image hollugol ngol wonde maɓɓe mari yimɓe nde ɗe mokoɓe wi'e lagine koyeɓe déplace yimɓe koyeɓe yalti lekkolɓe koyeɓe yeynu yimɓe joni enen kadi haysi innano aw koye yeynu en wawatano ɗaɓɓude ɗimmoɓe men yaltiden e ɓiɓɓe men fof are ndeññande ñallal gotal e wata muññade ngal min accita ɗo non ngo cippiro wiyon meɗen jaasi wiyon meɗen sooda on to fokkituɗen jama donc haray tigi tigi on wallahi si mi inni on mi wona déçu haray mi fini je suis très déçu yiwgol ngol a Paris ka Guinée en ɓuri ɗuɗude ɗon e nder diaspora on ka Europe Guinée hewtaka yimɓe ɓuri ɗuɗude hewti France tawa en noddanay Aliou Ba wonɗo e kaso tooñi yimɓe ron kan notade ACW notiɓe ɓen seede ɗon tawa ɓe wata yaade ɓe yaaɓe dartoyo CNRD kaɓe woni wadde propagande maɓɓe on holleɓe kaɓe woni ɗo wondema on ɗuuɗa ko fenande mon ɗo kañum kadi o wata wadde ko waɗɗon ko lagini aron ɗo koyne noon immoytoɗo wigol France no wallitade ɓe France no ɓaawo maɓɓe jewnon si en andi France no ɓaawo maɓɓe wata arde hollen France wondema ko fenande ñabbande ɓe woni e mum ɓe yiɗaka donc ko yaafoto haɗi o kutgel ɗo ko mami waɗamo ɓitta noon joni pause on mi ara noon e ko tawata CNRD ɗo no wadde haray jentitoɗen ɗo parce que prochaine étape on ko Europe ɓe woni aroyde ɗo ɓe holla tuma ɓe fuɗɗi affaire recensement on ɗo ɓe waɗoya e vidéoji ɓe holla jama on woni no buskilade ɗum ɗo fo parce que kamɓe ko woni woɓe waɗay récupération ɓenne jama on no tawtiɓe hino seede on ɓe noddifi recensement ɓeɗo fof ko woni recensanade ko fiyogol votanamo kanko lando d'ailleurs yo présente kanko numurodu ɓeyna hande diaspora on ko ɓe ɓuri hawjude hotugol lagine ɓe yaaɓe golloya fi sabu usimandu fi o raffinerie or ɗiɗo piiji fof ɓe woloya ɗiɗen penale ɗon TV5 e France 24 filma ɗum ɗo balance ɗum ɗo ka jama on fof piyoyta inna hi way c'est vrai extérieur tigi France tigi hino ɓe ka diaspora ɓe tigi ɓe tawti sumo suudo yonda e yemete joni jentitoɗen ɗo colonel général Aminata ko wowli kon laɓe fi faltugo yimɓe ɓen naforeji recensement on ƴetto konngol inde CNRD on woduno ko ɓeyditi min jarniyon ko mo golir kon arɗon ɗo fiyon jaɓɓo men ɗum noon tuyyoni ɓaynangue no wuli moƴƴa e hande kadi Allah waɗi ko juma si Allah jaɓi min juulay ko juulirde sanɗon ɗo fiyo min wawi heɓude du'aji moko baɓɓe komin wawata nattude komin iwri ton jentite yewtere makko nen kanko général Aminata sannu tarambani jonfo ko yewtere wotere nen o waɗi kono non ɗo détail wo e ɗiɗoy détail ara noon ko ka tawata konko ko gootum ɗum o wowli e ɗi tatino kono ɗengal makko ngal no morti ɗo nokkugo ka yewtugol makko o waɗi ɗon détail mi faala yon hiɗito ɗo pooɗe moƴƴa noppi moƴƴa non pooɗe noppi moƴƴa e nde yewtere makko ɗo général Aminata noon min ko hande goo minan mo wola pulal min ko mi ɓuri humpitade wondema e o ne'a ka kono modi ko Hadja Binta Puncum e ke jalloyagal makko ngal ko jallo wasolon ko ɗum min mi humpitino de toutes les façons elle ne m'intéresse pas tant que ça pourquoi c'est une sœur et pour moi rewɓen miɗo essaye évitugol ɓe le maximum possible
simi waɗantaɓe ko moƴƴi mi falaka bonade maɓe. Donc kala ko mi wolta ɗo ko mi yaltina e makko kanko général Aminata o yafola. Ko ɗum waɗi so yiɗo polémique wonangi wolede hoore makko ngi fop mi jaɓaali hokkude hunduko kan e mum. Pourtant elle fait partie ɓe mi ɓuri humpitade ka jokki kon. Enfin sabu modi makko poste mo on jogi on c'était semaine de fer mi humpiti do moƴƴa fi modi makko kanko. Pour faire simple jentitoɗen noon général Aminata ko yewti ɗo kon par rapport au recensement. En passant si tawi kono ɓorno ɗo ne o yehi ka juma yo fuɗɗi to juma makko. Général, vous étiez très mal habillé pour une prière. Très très mal habillé pour une prière. Fi on non. Oɗo non ella bandiraɓe men ɓe bus e neniraɓe men ɓe no mari o ella. Tiggaje maɓɓe ɗe ɓe waɗata ɗen ka hoore ɓandu hara ɓe ɓorni teniji africaine ji ɓe ƴetta ɓe waɗa tiggare wonde transparent hara ɗa reni ɓandu ndun. Ça ce n'est pas une tenue de prière. Yummiraɓe non buysa a yehi ñande iidi a yehi ɓe waɗi ɗum. Tiggaje ɗen ɓe ƴettutum ɓe baki ɗe hoore ɗa reni ɓandu maɓɓe ndun. Na julde wonɗon e wadde malaika kadi hara en huɗude on. Yafoɗolla non ko mon e wolde ɗo kon. Tiggare nde waɗuɗa nde tawata dande ma ino yaltiti juuɗe ma ino yaltiti. Nden tiggare nde nafalima konko waɗirɗa tiggare kon. Ɓe sikkay ko sukundun tun tarugol hara lanni. Donc général Aminata, vous étiez très mal habillé pour une prière de vendredi. Très mal habillé. Nde wanno ɗon teni moɗon on ino ɓurno manche longue daro ɗon juuɗon. C'était mieux. Idi no ɓorno ɗon ɗon yafoɗon non jentitoɗen noon yewtere général Aminata nden. Donc min hewtanidiro hannde ko ley konngol lamɗo leydi on général Mamadi Doumbouya. Kamɓe immini men e o délégation ɗo fof fiyo men an min salmina on min jarna on min wolana on seeɗa fi recensement o. Mi sikki mi fuɗɗitotako ko wona kon fof komi ɓeyditata toon ko andugol o recensement naafi goɗɗo ko fi men enen tigi. Ɓay hannde si a yimiɗa ɗaɓɓude kaydi na kaydi goɗɗo ɗaɓɓata men ko kaydi ma an tigi. Ok ɗum ɗo on nani général Aminata wi recensement on ina fi goɗɗo ko fi men enen tigi. D'accord. Si ko gonga recensement on ko fi amen menen tigi. Fi honɗum iɗon jokkude men fi moƴƴere amen nde menen. Goɗɗo non ara ɗo joni an tigi tola kono ɗa wiide nanen ɗo jama yoɓe immu tigi ɓe darano haaju maɓɓe on yoɓe immo ɓe yaaɓe noto. Jentite moƴƴan non intérêt ji ɗin konto ɗi seedi. Jama on non en 2019-2020 hewtano ha wi'aɓe on tuma ɓe immo. Ɓe immoto no clairement mare humaine mo guinéɓe ɓe waɗno place Torkadero. Hande ɗo hay communauté ji goy no golletirde on vidéo en ɗin image ji ɓorninoɓe ndeññande ɗin boɗeji on. Camerounéɓe, Ivoirienɓe, Burkinabeɓe si ɓe waɗude image fi hollugol jama eno noti woɓɓe no golletirde on image hakke ma ka guinéenɓe on tuma yaltuno. Lagine ka wowletake. Ko woni jama on yew ha hande kadi tawi ɓe lahi ɓe ronkiti ko ɗum waɗi hande ɗo ɓe hoolaki ko ma ɓe findintine no seedi e ɓeɗo tawɓe ɓen laamuji ɗin ko andirano si a aray fi haaju maɗa on koye ɓe yoɓini min par exemple en 2009 mi yoɓino recensement ko ɗum no yoɓinola recensement min aro ɓe inni wondema cartouche ala wo encre no landi ɓe inni groupe électrogène non carburant no lanni e makko. Donc tawi ko min obligé cotisugol fi on carburant ɗin groupe électrogène ji parce que miɗo hato jinno e vote on tuma fiyo mi vote mi waɗi ɗum ɗon non mi yoɓuno on tuma joni noon si on tuma koye mi yoɓɓu fiyo mi laatin konko tawata ko nafa an hiɓe andira ɗum ɗon tawgol ngol koye ɓe addu machine ji bonɗi ko ɗum tigga ɓe waɗa hikka ɗo kadi a yiyay machine bonɗo no addana carte e yele machine ji goo moƴƴi hara no waɗa e nokkuri goo ko tawata ɓe jooɗi ɓe imminoke ɓe yehino e foyeji ɗi ɓe faalaɗi ɓe recensino ɓe faala recensude ɓe ko ɓe woni e wadde ɗo c'est juste pour la forme ɓe cible kañum kadi nokkide ɗe ɓe faalaɗi. Kono noon mi faala yaltintinan nden ɗo ka yewtere makko ko wi ko wondema ko nafa jama on na nafa goɗɗo awa siko nafa jama on ina nafa goɗɗo fi honɗum hay ñande juma ɓe waɗi délégation ji ɗi yawoji wowloya fi recensement. Pourquoi ɓe acciti hande ɗo kala ko ɓe wiyete golle hiɓe yalti ɓe yaade ɓe waɗa recensement. Monsieur Baouri
fewndo yaltuno wowli ka wowli kon Côte d'Ivoire ko fi affaire yawgol waɗa promotion recensement monsieur Bawouri yaltuno ñande innano ino fottano mamu monsieur Bawouri arno tellen sagaleri ndin ton serle lelumari ndin ton ka sirifaɓe ino wowla ton fi affaire recensement fi honɗum ɓe personnalité ji ɗo foppi no jokki no wowla fi recensement siko nafa amen menen fi honɗum o nafa amen ko yon duñu men e makko onon andiranoɓe tawɓe ko yon yoɓi men fiyo men hendo nafa amen ɗum ɗo ko go'o taw ka mi faala sortande on e konko tawata ko élément commun e ɗi tatino mi yetike onno ton ka o morti ka yewtere makko kono jentite donc miɗo andi certainement sanno yimɓe wonɓe ɗo ɓe fof fayda ɓe recensike e recensakiɓe ɓen ɓen non ko min toriɓe min jeegiɓe koɓe yawɓe recens ok si tawi sannu ɓurɓe ɓen ɗo recensike selon président de la délégation spéciale on wondema sannu recensike ko wonɓe ɓen ka gesele muɗum hana yewtede awa fi on ɗum arɗon wirɗon non joni jama on torike ɓe wakkilo kañum kadi wonɓe ko gese woɓɓe no remude no woɗɗitiɗo no ko village ji koyo nodduɓe jeejomɓe explique nonɓe importance recensement o on nani ko ɓe wi kon ko yo nodduɓe jeejomɓe ka ok ita recensement o feƴƴi wona kamɓe ɓe recensage après ko jannguɓe ɓen ɓe feloyta o recensement naafi jannguɗo mo jannga ko fi population lagine on fof si ɗon faala e laawol waɗe ɗo ɓeɓe annda gouvernement on annda e président de la république on annda ko yimɓe jello jeeya sannu ok mi yetike on ino ton ka o morti retene kum parti on kon o wowli ɗo ko nafa men enen yo jama on yehe yete jeeje wonɓe ɓen ka fulasoji wonɓe ɓen ka gesele ɓe tawata ɓen andali fimum yoɓe jeeje fi yoɓe arɓe recence o kono andini wondema ko si recensement o waɗama ande ko yimɓe jelo woni e nokkure fi si laawi waɗete retene kum parti ɗum ɗon moƴƴa par ce que ka minni o mortoyke ɗon aray joni si tawi ɗum ɗon gouvernement on andali ko yimɓe jeya sannu ɓe wawata wadde golle ko ɓe duwa wadde kon ɗo ɓe ok ɓe waɗa ko ɓura ɗuɗede ɗon ɓe acca sannu donc musi ɓe waɗoyay ka ɓura ɗuɗede ɗon ɓe acca sannu retene moƴƴa kum parti mi yetike on mortike ka yewtere makko en voulant trop gagner au risque de perdre ko nafa men enen on nafa mo tawata ko fiyen heɓu laawi kono jakasi yimɓe ɗuɗo yi e nokkure ɓe fanɗi e nokkugo kaka ɗuɗo ya ton waɗoyte d'ores et déjà mi andina on sengo hottugine ko to yimɓe ɓen ɓuri ɗuɗirde point barre ɗo simɗo faala ko ɗo mi darnata audio mi feƴƴata na mi wowligoy ko général Aminata wowli wota wiw toola fekkindike wowli ko wona gonga na ɗo ko ɗum ɗo wowli sannu ko ɗum ɗo kadi o woloyta jonfo ko ɗum ɗo kañum kadi o woloyta tarambandi na tarambali kanko tarambandi o wi jentite ko wowli kon nanon mi yiltitotako goy par ce que o wowltoye kadi sifa mo sanno ko ɗum hewtini men hannde ko amen fi wala ngollo yon wallu en recense ɗon walle men wallito ɗon hoore mum fiyo développement sannu o wawa masude développement lagine on foppe développement labbe o kaka commune rural sannu woni ko délégation on juuli juma mawto juma on juulede duwaji e torareji Allah waɗano fino ɓutte nantodiral tabitira ka nder leydi men mawto ɗum délégation on jaɓɓano ka commune rural tarambali ko jamaji buyi wondunoɗi e welo welo mouradu e seeru wonno ko jaɓɓi délégation on président délégation spécial tarambali on ɓanginno ko jurol hongol ɓe rewri fi famingol jama on ha ɓe wawi resansagol ara no andirɗon noon no fewdori e nder leydi mi andina en o reportage ɗo ko fuuta ka meɗe woni ko waɗi mum jonniten ɓe droit d'auteur on weltanoɗen ɓe golle professionnel ɗe ɓe woni wadde ɗen ko kamɓe kadi wonno hande ka wasifa haɗi ɓen ton muƴƴa eɗen andi ko wiyeteɓe ɓen modi alpha so matakaw ko kamɓe woni ɓawogol ɗerol kamɓe équipe maɓɓe on ko ɗum woni ɗimmoɓe maɓɓe ɓe gollitata ɓe gara e weltanike ɓe ɗum ɗo moƴƴa mi yetike le diable se trouve dans les détails jentite moƴƴa yewtere nden ɗo taw on watta yila e ko ɗo woni e wolde kon président délégation spécial ɗo tarambali on na kanko
koko général Aminata woni e wolde kon taw ɗon wo ko kanko woni porte parole CNRD o si en anda ha hande CNRD ko jelo colonel Aminata général Aminata Diallo ko kanko woni porte parole maɓɓe on ko ɗum woni ko kanko woni wowlowo inde maɓɓe o oɗo ko yewti wo ko nde yewtere ɗon haray ana jogitede sengo yora paɗe en ɓe nayi daditi dari en na daditi dari en ko haɓɓiti warti en ko kamɓe ni ndi fof noon haray ko noon fewndori tarambali haray ko fewti tigi tigi yewtugol jamaji ɗin nafaji ko fewti e o recensement général à vocation état civil haray bi ɗum fuɗɗi ka men ɗo haray no yiruɗon noon e ɗiya nokki luttuɗi menen kadi engouement on ko non woniri haray jama men on no recensade ɓe faaminama ɗum no yewtede ka juulirdaji no yewtedeje ka dennaboji no yewtede ka peeraji hay ka fatundeji jama on no yewtede faamine ko nafa won ɗum jama on mari télé makko fewti o recensement awa ɗum ɗo ko président délégation spécial on ko ɗum woni ɓe CNRD suuɓi ɓen iɗen andi mairie ji ɗin kono ɓenta no ko ardiɓe ɓen ɗi localité ji ɗin wiyeteɓe maire sous-préfet ɓe on chef de quartier ɓe ko nanditi e mum CNRD suuɓinoke ɓe préfet ɓen ko kamɓe suuɓiɓe sous-préfet kamɓe suuɓi maire ɓe ɓen kañum kadi hananoɓe tawde ɓen koyeɓe suuɓe jama on woota fi maɓɓe ko CNRD woni ko toɗɗiɓe ɗo fewndo ɗo ko toɗɗaɓe na townanaɓe hondu ɓeɗo ɓe andini en wondema ka juulirdaji ɓe yewde fimum ka dennaboji ka peeraji hay ka faatulle si fottama ka berɗe ɓe andintinayi jama on awa ko fi windita gongol nani recensement on yo jama on fof winditoyo gibi on mo duuɓi 10 koye windito nani jentitoɗen no maître Aminata ko wowli kon ɓay hara hiɗen andi ɓaawa ɗo nu arrêté to nu wiyeyo recensé kaydiji goo lande kono e ngal ɗo yi ko kaydi jibinandeji ɗin landa donc tippude ɗum ɗon hara jama on faami ko nafa maɓɓe wona e mum ɗo ɓantal leydi men ndin ha hewti ko ɗo lenisiddaji men ɗin ino humodiri recensement on tippude ɗum général Aminata Diallo torino jama on jaɓugol recensagol recensement on no président délégation woni ni naati goɗɗo ko fimen enen tini no wawi siɗa jogui numéro orange money numéro on ko an tun jeeyi mo na goɗɗo ko jeeyi si tawi goɗɗo addanima mbuɗi ton ko an wawata udditude siɗa faala naɓande goɗɗo kadi ko an tun wawata udditude donc mi toriki on mi jeeji on musidal ye recence ɗo luttuɓe ɓe recence aki ɓe ɓen wonɓe ko guese haray ɓe ko fulawaji ɓe wawani hewtude ɗon yottinaneɓe ne langal ɓe recence o ado recensement o lannude hara ɓe recence aki hande taramballinella no faala laawi no faala dispensaire no faala l'école kono fiyon wallu gouvernement o yo wallon ɓe ono kadi wallon ɓe ko honɗum walloton gouvernement o koye ñaw recence o ɗon donc gouvernement o no wawi awa o nani ko en wallu gouvernement on ka na en wallu jaka hoore men na hoore men wonɗe wallude ko gouvernement o wonde mi yetike on o mortike andude lando leydi ndin no wawi andude ko tarambandi ko 1000 personnes woni ko 2000 personnes ko guluji yimɓe ɗiɗɗi wulure guluji tati woni tarambandi ɗon ɓe wawi innude si geɓe ɗe garama sendegol ɓe wawata accude tarambandi mbawo donc mi teriki on mi jeeji on kamɓe ko taram bandi ɓe woni e wiide maître Aminata ko ɗum wonɗo wiide hoɗo amen ngo taram bandi min mi wayno ko taram mbaali onon ko bandi on heɓani bandi taran maître Aminata yeere sanso ɗum fay koye à partir de 10 ans duuɓi sappo neniraɓe babiraɓe jaajiraɓe koto goreɓe ɓiɓɓe on fop waɗe campagne de sensibilisation fop no wawi wolde fi recensement on par ce que mi sikki fop faami honɗum woni avantage recensement on awa on nani wo fop faami mi andina en noon élément jo tawanoɗo e winoɓe ɓen faami no tawa yo mission mi waɗantama ɗo publicité mais so ndaaro e reportage on Fouta ka meɗen o yiyay mo ton ko kanko wonno ɓaawo Jaaja Alimu ko kamɓe fof wonno dogitude joni noon Jaaja Alimu deƴƴino bato maɓɓe ɓen faami on deƴƴino joni kañum kadi ɓe arani en kadi ka recensement ɓe ni ɗon kañum kadi yo jama on faam kono mi faala en yaltintinande yewtere kañum maître Aminata nden
ko mi wi kon o yi ko yewtere wotere be jogi be fo ko wiwgol so resansaki on heɓata numéro ko ɓeynata kon identifiant personnel. Maître Aminata non eɓɓidiri on identifiant personnel e konko ɓeynata Orange Money. Bon, milando on ɗo non joni ka analogie. Orange Money ko numéro mo tawata ko ya yew soda ma ya uddita. Sa udditimo ko fiyo mbuɗi waɗe ka nder compte maɗa ton e fiyo mbuɗi yaltini. O wi'i ko an wawata udditude on numéro anda ko woni nder ton gollitira. Siko gonga ko Maître Aminata wiɗo ko wondema o recensement ɗo ko no way. Ene Orange Money ko en doleteɓe fiye ya udditen Orange Money. Ko matu goɗɗa heɓa Orange Money fiye wa wurde lagine. Ko ɓuri labede koye taw on tigi no mari Orange Money parce que wallitoto mo. Kono on mo ala kadi Orange Money o wura lagine. Ko Maître Aminata ko Maître Aminata ko kañum colonel général Aminata milandi ɗum ɗo. Iwen ɗon arten non e misal ngal kañum ɓe jonni ngal ɓe inni wonde makko si tawi ɓe andi ko yimɓe jelo woni e hoɗo si ɗate waɗe. Ko ɗum ɗo kadi ɓe woluno telimile. Docteur Dioue ko innono telimile. Kañum général Bashir Diallo ko wondema si tawi telimile ino faala heɓude laptaneji lekkolji e ɗate e kala ko ɓe faala ko ɓe yawɓe recense o ande ko ɓe jelo woni ton. Jonnon telimile foppino andi telimile goudron ɗum neebi wullede. No wodi ay goltindol ka ɓeynata telimire na burure kono boddindin soppuno neɗɗo on ka saare ka station ɗon ko ɗum boddindin soppi goɗɗo. Ɗum ɗo fof holli ha honto o préfecture tawɗo on himo tawa e ɗin murɗi marde jawle ko woni e yaltude e mayri. Kono telimile han joni goudron heɓaki luuɓa. Ɓe inni joni waɗon ko hoore weliya wiyete woko weliyaɗo wiyete. Mi anda ko otoje yelo rekili ɗon accident ji han joni telimile heɓali goudron en tant que tel. Ɓeɗo non koye ɗum ɗo rewi ha hewtoy ton no hewti ka ɓeɗo ɓayna bumɓe ka ɓe yeete lawol sino ha ton jini ton. En fait ko ɓe woni e wolde ɗo kon c'est ce qu'on appelle du banditisme intellectuel, c'est ce qu'on appelle du chantage politique. Jonnugol yimɓe laawi laptaniji lekkolji courant e ndiyam ko ɗum ɗo état on hani asirugol nonobstant yimɓe ɓen hiɓe haton jini ka ɓe haton jina. Koko wajibi waɗɗi laamu kala waɗangol citoyen ɓe ɓen ko haqqe yimɓe nokkure nden kadi non. Ko si ɗiɗo waɗaka yimɓe ɓen immo raɗoɓe wiya men falaka on hande kadi. Wote si hewti ɓe sanctiona ɓe kadi ɓe ƴuppa ɓe loyru ɓe holla kaari woni duuɓi tati duuɓi nayi duuɓi joyi o gollal goɗɗum me falaka mo hande kadi. Innugol ngol ko si ɓe andi ko jelo woni e nokkure si ɓe waɗa ɗum ɗo c'est un gros mensonge mo ɓe woni e wadde ko fenande ñabbande. E ɓe holli kadi ɓe hersata kamɓe fop wonɓe ɓen ka CNRD. Fiyon ɗum ɓe holli ɓe hersata ɓe andini en wo ko si ɓe andi ko en jelo woni e nokkure si ɓe wawa heɓɓitanade noon ɓe anda ko honɗum ɓe waɗata e nden nokkure. Joni waɗanemen ko woni simple kon ko woni basique. Laawi ɗin yo yimɓe ɓe wawa rewde laawol hewtoya ka faala ɗon. Ɗum ɗo ino landi ha andon ko kulle woni ton ko yimɓe woni ton ɓe yimɓe kadi ko ɓe jelo si waɗon ɗon laawol. E ko noon hersata modi. Mi anni liiwi hande kadi fi waɗugol o bayana on. Mi anni parce que live an on déjà o juuti 54 minutes. Bayana on nattirama yeso. Ko mi faala wiwde wota goto e mo yanu e on piège mo CNRD woni e faminande on ko si ɓe andi ko on jelo woni e nokkure si laawi waɗe non. C'est faux. Hiɓe andi guinéenɓe ɓen ko ɓe jelo à peu près. Koko waɗɗiɓe kañum kadi ɓe andi ko jelo woni ɗon leydi ndi tawata no fonctionnirde no haniri non. Lotissement waɗete mayri si yimɓe fuɗɗo sodude. On lotissement si waɗama on lotissement ɗon waɗay ligne courant ɗin ko honto foseji ɗi wonata ko honto poteji waɗete ko honto branchement ndiyam wonata
ɓe estima ɗon par parcelle. Si ɓe inni par exemple parcelle ji ɗin ɗo ko 40 sur 30, si ɓe inni ko 40 sur 40 ko 40 sur 20 kala dimension waɗaɗo, ɓe prévoye ɓe anda on ɗon suudu darotondu ɗon ɗum hindu haton jini e fossé fi fosse septique o ngurgoji ɗin ka ndiyan ɗa yata ɗon, ɓe trasa ɗum ɗon ɗin fosseji ɗon waɗe ado taw nokkure nden taw sendede, ɓe prévoya ligne électrique ji ɗin potoje ko jelu waɗeteɗo ɗen potoje ɗon ɗe waɗane kañum kadi gayɗe majje on, topographe on ara prévoya ɗum ɗon fo, ɓe andi ko jelo wonota e nder ɗum suudu ɗon on, ɓe ƴetta minimum ɓe inna ndu suudu ɗo ɗe galle ɗo ɓay tun ɗe haton jini e pompi, hiɗe haton jini e courant, poto si darike ɗo addiction on waɗama ɗo, ɗan ndiyan wona ɗan gollitirede ɓay tun ɗa wonoyay hande kadi déchet konto on déchet ɗon yanoyta. ɗum ɗo ko waɗete ɗum ado parcelle sodede nokkure. Kono lagine ko jama on arata si lotissement waɗi, ko kamɓe arata feera laawi, ko kamɓe arata darna cuuɗi, ko kamɓe arata soda poto, ko kamɓe waɗata ligne câble, ko kamɓe naadata fop, eta on non aro e hande kadi tuma fo gayna waɗede ɓe ara ɓeynoya non hande kadi hiɓe andude ko hombo woni ka droit ko hombo woni ala e droit. Ko ni quartier ji yele waɗiri kapororay ɗo, ɓe aroya tawa ɗum ɗo fo kañum kadi koyo rase, ko incapacité, incompétence, malhonnêteté état on waɗi ɗum ɗo wawi wadde. Hanji on non ɓe yimanden en 2025 lagine après 67 ans d'indépendance, senerde no arde han joni yeeto e wondema ko si ɓe andi ko en jelo si ɓe wawa en waɗande ko handuɗen kon, ko hanano andede ado jama waɗede. Komi faala wiude ñappodi nde no waɗa ko yo taw sempete waɗama taw maadi ɓantama si ñappodi waɗa, senerde non no arde tawa en yeeto en ko ñappodi ndin faala andude taw si ɓe wawa andude non ko honɗum e maadi woni ko waɗete e nokkure. En fait ko ɗum ɗo woni yewtere maɓɓe nden fi on faamu. Mais ɓe sakkitor non yewtere nde wiugol en hay si ɓe andi ko jelo woni Tarambali, hay si ɓe andi ko jelo woni Sanno, hay si ɓe andi ko jelo woni Telimile, si ɓe andi ko jelo woni Pita, ko ɓe woni e ndarude ko en fonction yimɓe ɓen ka ɗuuɗiri ɗon ko ɗon ɓe waɗata priorité ji maɓɓe ɗin. O ko ɗum tampinto hoore mo ɓayna wondema o wi'a invanto yimɓe kako yo yaw ƴetton kulle moɗon ɗe windoron ɗe sifa ko ɓe waɗe noon sengo laamu Seykunu, ya luɓoɗa yimɓe adda ya windoyaɓe, hari goɗɗo yaha no winda fayɓe woto ɓen laabiji tati fi heɓugo ravitaillement. Ko ɗum senerde faala e waɗo ɓaynon ɗum ɗo ko biométrique ɗum gatata. Awa puisque non iɗen andi koɗoli meɗen ɗin fop no yalta, fop no yalti e majji hino ka jananiri hande, ko ɗum mapirton hoore mon e yawgol windo. Si tawi si recensement o waɗama toujours hottigine ko ɗon ɓuri wonde plus grand réservoir d'électeurs. Pourquoi ko ɗum yawto a wolay tum ɓe inna zone d'orpaillage on yimɓe wonɓe ƴasude kanŋe ɓen ko ɗum waɗi si ɗin zone ji ton toujours yimɓe ɓen ɓe ɓeydorto sengo ton. ɗum ɗo mi yaltintinan on tun fi yo yiyan hoore mon ɗayni e jamfa ko mi woni e wiide on ko yo yilto e muɗum o yiiɗo kañum ko général Aminata tigi ari furjitani o wowli inni si ɗon faala o windoto on ɗon tigi de si senerde fokkiti waɗoygol geɓe ɗen hiɓe ndarude yimɓe ɓen ka ɓuri ɗuɗirde ton ko ɗon ɓe woni waɗude. Hay si tawi non ɗon ina nokkure international mi arana en non dans le monde comment ça fonctionne. Yimɓe ɗuuɗi ɗuuɗa si quartier kesoy no waɗede ɗiɗi mi wolani on ɗo fof ko haano ɓe taw andude ɗiɗo ɗi woodi si ɓe autorise yimɓe ɓen yawgol darna ɗon. Lebbi feƴƴuɗi ɗin ɗo o yii yiite huɓɓingen Californie. On nani feloje ɗe kañum Donald Trump waɗi ɗen ko wi wo ko waɗi kon tawa pompier ɓen ɓe heɓali ndiyan ko yonata ko paske yimɓe ɓen darniri cuuɗi no darniri ɓe ndarali fourniture ndiyan ɗan ko tawata yona e jama. O ƴetti felore nden o waɗi adiɓe laamade ɓen. Reportage go waɗa inna no woodi yimɓe waɗuɓe demande fi darnugol cuuɗi permis de construction on hino salanaɓe fi on ɗum parce que ardiɓe nokkure nden inni mi wata on jonnude autorisation de construire min ala feere addangol on ndiyan e courant e nden nokkure nde faala ɗon darnoyde ɗon. ɗum ɗo ko ni aduna wonɗo normal on fonctionnirta. Nokkure nde tawata yimɓe ɓen kono sari on yahiri noon ɓe woniri ɓe gerayto ɓe anda ɗiɗo ɗi woni garantie si ɓe autorise goɗɗo darnugol e nokkure. ɗum ɗo nami wowli he
yeltite yawo reportage ɗi CNN woni e waɗude, BBC, ABC ka woni e waɗude fi affaire nge yite huɓɓunonge ngen Californie ɗo Los Angeles. ɓe yeeto ton ɓe inna ko waɗi pompier ɓen arayno brancha e tiyoji go tawa ndiyan ala yaltude ko paske population hoɗuɓe ɓen terlen Beverly Hills ton terlen ko honno modi ko kono ɓe innirno ton ko honno ko Plaza kono modi ɓe inni ko Palisade ko ɓe innirno nokkuure nden ton ala Palisade en fait ko ɓe inni ko paske pompiji ɗin yimɓe ɓen ko woni gollitirde fi yarnugo jardin ji maɓɓe andine noon ko marɓe kalti tun hoɗiri ton ko ɓe woni yardude jardin ji maɓɓe ɗin naakoji maɓɓe ɗin contuji maɓɓe ɗin ko ɓe woni yarnirde ɗum ɗo kon e nokkure nden ka wuli kon tawi tiyoji maɓɓe ɗi won tawi ndiya yona e majji ko ɗum waɗi ɓe wawa ɗanninde yiite nge ɓe andini noon wondema sabu ɗum ɗon ko paske ɓe jonni permis de construire yimɓe darni ɓuri capacité ko pompiji maɓɓe ɗi wawata fournisude senerde yeeto en non ko si ɓe andi ko e njelo woni e nokkure ɓe anda noon no ɓe addirana en ndiyan e courant e ɗate en nden nokkure ɗon ça veut dire ko dammi ko hawri ɗon ko kulle ɓe jogike en kulle pire ɓe innoy en haysi e wakkiloyke noon e resansi ke ɓayna wondema en inventa yimɓe na wondema en fekkindoto yimɓe ɓe yeeti kaka ɓura ɗuɗirede ɗon ko ɗon ɓe nawrata ɗate ɗen kaka ɓura ɗuɗirede ton ko ɗon ɓe nawrata courant kaka ɓura ɗuɗirede ton ko ton ɓe nawrata laptane ailleurs noon dallo monde ka aduna tawo wonko no hanirno woni e yarude ko on ɗum ɓe wawata waɗude nokkure nde wona privilégié par rapport e wonde go ko tuma ɓe inni nokkure nde nde woni intérêt économique ou politique ko on ɗum firi ɗum e piide misal so yi lawol ngol labe kiidugu ma ɗum labe Mali ngol waɗaka tawa ko ɗo rewrete yahe labe yahe kan no Sénégal par rapport e ngol lawol ingol ngol Conakry yehi ha Sigiri yehi ha Kure Male ko paske ɓe ndaaru ɓe waɗi comparaison Sénégal no mari port Mali Bamako ala port jonnon Mali Bamako ko tawi ala port kon ko ɓe naadir marchandise maɓɓe on Sénégal ma Ghana ma Lagine ma Côte d'Ivoire ɓe ndaari noon en terme de distance woɗɗugol ngol ɓe tawi Conakry Bamako hino ɓuri ɓatade idi Dakar Bamako Côte d'Ivoire ka wowlaka ɗon hino woɗɗi ha Ghana kan ittu sikke ɓay noon capital on Bamako ko on ɗon ɓuri hittude fi affaire marchandise on Sékou Touré on tuma ndaari ƴetti jonni Mali port mo ɓe inni mo port Mali magasin ji wonɗi ɗin ka kasɗa ɓe inni ɗin ɗon magasin Mali ɗo woni nokkure ka tawata ko ɗon ɓe stokata marchandise maɓɓe on kono tawi ngal otowal si ngal sardi ngal waɗa laawi ni ɓa buysi ngal yangal hewtoya Lansana Conté ka yiwgol makko fi dartagol ngol Sénégal wona ɓe waɗa poɗodirgol ɓe wippodira client ɓe yehi ɓe landoyi ñawlagol mbuuɗi institution international ji ɗin yehi ñawli Lagine on tuma tawi ko Alaji Sellu wonno ka ministre des travaux publics et transport Alaji Sellu piloti on projet fi ittugol bakji ɗin watta ɗi pont donc tawi Bofa bakkongino ɗon Kule bakkongino ɗon Yirikiri bakkongino ɗon Jeli Bakoro bakkongino ɗon ɗi bakji ɗo nayi non budget on heɓi fiyo taw marchandise on ɓay otoje arayno kalo Yirikiri ko entre Kouroussa Kankan si ɗe feƴƴi Kankan kañum kadi yawgol ngol Sigiri ɓay ko ɗo rewete yahe Kankan ɓe ara Jeli Bakoro ɗon kañum kadi ɓe kalo ɗon ngari otowal waɗa e ɗon balɗe ɗiɗi ngal yollo ka nder bak wonde bak on muta ɓe ndaari ɓe tawi ɗum ɗo fo fi kala Conakry no ɓuri ɓatade Bamako client ɓe wakkili iwrugol Dakar ɓe naɓa marchandise maɓɓe kono ngal ɗatal ɗo ngal waɗa priorité ko ɓe inta comme priorité économique mais en même temps kañum kadi fi interconnexion on fi yo pays ji ɗin ka sous région ɗon yoɗi yuɓɓodir CEDEAO tawa marchandise on mo CEDEAO tippoto Conakry ya ha natoya Mali wawasi ko Mali tippino sabu ɗum ɗon ko ɗum wonno sabu ɓe wawi hendade ñamale nden facilement parce que nafa Mali no ton lafa Lagine no ton
nafa Burkina ino ton nafa lagina ino ton ɗiɗo fo hawtodiri inna si ngal laawol ɗo ngol waɗama priorité na guinéen ɓen tungol nafata ɗum ɗo hino ara ka inne wi sabu ɗum ɗo yimɓe ɓen na ɗuɗugol maɓɓe on ndaara ko nafa ko tawata kon ko ɓe inata kon ñokke ɗen enclave man on ara iway CNRD non ara ɗo inna kujina en yeeto en wondema kono yimɓe ɓen ɗuɗiri e nokkure o laawol waɗirte ɗon laawol Zerekore ngol kañum kadi kon ɗum kum bakkum waɗa ɗon waɗiraka parce que serelakko ngino gollitirde argo sowonsina yimɓe ɓen fuuta wiwgol alaji seɗɗu laamike duuɓi 11 ka gouvernement waɗali hay hunde terlen fuuta wi fiyon ɗum parce que ɓe ndarono ka bange wiwgol ngaluji ɗin ɓe tawi maaro iwrowo kon Zerekore si koɗo hewtoyi Conakry kafeji iwroje ɗen ko Zerekore si hewtoyi Conakry lagini hara heɓi ka exporta ko maaro ɗo si ko yehi ko ari ha mamon ko turni ɗon ko hammiri labe ɗum ɗo yahoyay Jawɓe ɗum ɗo yahoyay Gambi ɗum ɗo yahoyay Sénégal kala ka yahata ɓe ndaari ɓe tawi o bak wonɗo kule on ka suka makko kanko capitaine Dadis si o bak ɗo ittama kala ko wi'ete ñaameteji yaltoji ɗin sengo foore reway ɗo facilement Côte d'Ivoire kañum kadi marchandise paɗe iwoje ɗen nokkel kaare ɗe aray ɗe rewra ɗon nebbanture en tout cas ɓe ndaari ɓe tawi dow marchandise ji ɗi lagine si ɗi hewtoyi kañum kadi ma no Côte d'Ivoire ko woni kon kadi Côte d'Ivoire iwra ton ara ngol laawol ɗo ko mangol moƴƴintini awa ko ni ndaarirte mi haɗina ɗo yewtere nden ka timmi ɗo 1h06 haray bayana on en nattirimo yeeso si Allah jaɓi mi yafino noon e moɗon moƴƴa noon ko tawata ko yewtere nde nde juutinde niɓɓi kañum kadi ɓen tawɓe ko joni ɓe ampi en ɗo andi nen jama on sengo ka jananiri en torama yandi notoɗe moƴƴa si en noddama fi Allah menen kadi ko ɗum ɗo weltintamen joddidi men landi yo waɗan men din si ɗon faalamen wallitade notanoɗen haaju meɗen on piyaɗo on hankin o heɓi ko ɓe inata ko rapport médical o portanayɓe plainte ɓe yaniɗon kañum kadi e forowol banana ngo tawata enen nafa en konko ɓe waɗi ɗon ko mindori en andeten noon plainte makko on kañum kadi frais ilo no prosperude moƴƴa par rapport e ngo hito menasungo mo ngon e par rapport kañum kadi ko tawata himo menasa e par rapport e ko tawata kon kadi e o tañƴinike kadi ko hombo woni e wadde ɗum ɗon kañum kadi no évoluide moƴƴa non wotta en habbo ha ɓe duɗɗa en wi'en hiɗe yottade enen kadi duɗɗen ɓe heɓa ka ɓe hilno le 31 ɗum ko asewe hawrata min toriki on fii Allah noote moƴƴa Belgique wo ko bus je tati otoje tati karuje CNRD eɓɓi ƴawgol e mum immo yaha fi holloygol ɓe wonɓe ɓen ka Union Européenne ka siège maɓɓe Bruxelles wondema kanko numurudu mo yiɗa wondema ko diaspora on tigi landimo yo o présento yo immo kadi o ara Europe ɓe jaɓɓomo ko kamɓe woni e wadde ɗum min nani noon congoleɓe no tawa e mum ivoirien ɓe no tawa e mum yimɓe un peu partout no ƴetta nden ñande jonno e t-shirt yi fiyo yalto e wi'a hiɓe ɗuuɗi enen kadi nden ñande ko immo yaltire wa cula yandi mi torike on nden ñande asewe fuɗɗe hande ɗo landagol permission innama yettore ɓurde ɗuuɗude nden Belgique ko jalloɓe holne wondema ɓen jalloɓe ko homɓe woni ɓe mi yiltito e nde yewtere ɗo Belgique innama ko yette jalloɓe ɓen ɓuri ɗuuɗude ka yettoje no tawa e ɗen yettoje ɓurɗe ɗuuɗude Belgique e hoore flamandɓe ɓen e hoore wallonɓe ɓen e hoore kala ko innete modi ko woni ɗon kon ko honno ko honno ɗi leƴƴi wonɗi ɗin ɗon e hoore ɓen ɗon on fop ko inna wo ko yette jalloɓe ɓen ɓuri ɗuuɗude holle en nden ñande ɓen yette jalloɓe ɓe ɗuuɗi Belgique holle en nden ñande ɗum ɗon sutenen moƴƴa si nodditama wota on yawito konko aroton ɗon onon sikkon nafata hay hunde woɓɓe go kañum no yoɓude mbuuɗi fiyo ɗum ɗon laato ɓe yiya ɓe yimɓe enen kadi haysi ko en yeynidir haysi ko en yoɓu haysi ko en ɗaɓɓu yimɓe fiyo ɓeydo wakkilo ɗen aren notoɗen nden ñande mi tori kala wonu balla meɗen allahumma amin mi hawrinde en sababu allahumma amin boycotten au recensement si en boycottali mo mi yetike on komi woni e wowlide na fiyo waɗugoy ko fi jango yo taw wi'oyte kaari hari wowlani non ɗum ɗo par ce que malheureusement jakka koye min yewtu ɗum si gonga o yaltoyi on mo taw hi ko ɗum ɗo wiyano kono ɗum ɗo ala waɗude sabu ɗum ɗon wakkilo ɗon waɗon ko wiya ɗon ko
wassalamu ala man ittaba al huda.